Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Nazi'at. Ada Teh Ita di Sydney, Australia. Silakan Teh Ita dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Kemudian. Wan nasyitati nashta. Wan-nasyitati nashta. Shin ya Teh ya. Ya. Wan-nasyitati nashta. Ya. Kemudian. Wasabihati sabha. Was-sabihati sabha. Fasabiqoti sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Yaumat tarjufur rajif. Jadi internetnya kenapa? Gitu. Internet geser-geser coba duduknya. Apa? Kenapa? Putus-putus, putus-putus. Udah. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian. Tatba'uhar radifah. Tatba'uha radifah. Qulubu Kulo yawma panjang ada Teh. Kulo boy. Qulubu yawma idi wajifah. Kulo boy yauma idin wajifah. Kemudian. Absaruha khoshi'ah. Absaruha khashi'ah. Kemudian. Bagus. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian. Aiza kunna idzaman nakhirah. Aida kunna Aida kunna idzaman nahirah. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Iya. Qalu tilka idza karratun khasirah. Fa innama hiya jajratu wahidah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa Kemudian idza hum bisyahirah. fa idahum bis gitu Teh. Bis Bis. sahir nyamber teh. Iya. Fa idza hum bisahirah. Fa idahum bisakhirah. Hal Kemudian ataka
Musa. Hal ataka hadithu Musa. Kemudian. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Muqaddasi. tuwa. Muqaddasi. Muqaddasi tuwa. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى طوى gitu. Kemudian Idhhab ila fir'auna innahu togo. اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى. Kemudian Fakul halaka il Fakul halaka ila antazaka. halo. Error lagi ya. Gak apa-apa. Fakul hal laka ila tazakka. Kemudian Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Fakadzdzaba wa asya. fakadzdzaba wa 'asa. Kemudian Tsumma adbara yas'a. thumma adbara yas'a. Kemudian Fahasara fanada. rohnya pendek diulang lagi. Fahasara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian Waqala ana rabbukumul a'la. diulang lagi fakolanya Bu Teteh. Bu Teteh. Ayo. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian Fa'aqadahu jangan lahu Pak Akoda, Pak Akhoda, khair. Fa'aqadahu lahu nakalal Nakalan panjang Teteh. nakalal akhirati wal ula. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Kemudian Inna fi dzalika la ibratan limai nyambar kira. Ulang. Ulang lagi Teh. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian A'antum asyadu bukan khalqan. yang nyamber dalnya. A'antum asyaddu. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum
أشد خلقا أم السماء بناها. Kemudian Rofa Rofa'as Rofa'asyam rafa'a sam Rofa'asam kaha pasawwaha. rafa'a samkaha fasawwaha Wa agtasya wa lai agtasyalai pendek wa wa agtasyalai agtosyai wa wa ag agtasyalai wa tasyalai agtosya wa agtasyalai tosalailaha wa akhroja duhaha. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Kemudian Wal ardo ba'da zalika dahaha. wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Akhroja minha ma'aha wa mar'aha. akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Wal jibala arsaha. wal jibala arsaha mata'al mata'allakum walian idhar mata'al wali'an lakum walian ya. amikum Diulang wali'an mata'allakum wali'an nikum amikum mata'al lakum wali an'amikum. Fa'idha Faidah ja'atit tommah. Bukan ke sini. ke bawah sampai bawah Ada bawah. sambungan. Ada sambungannya. Ya. Fa'idha ja'atit tommatul kubro. Bagus tapi kurang nyamber. Wa idza ja'atil tammatul kubra. Ulang apa lanjut? Diulang biar bagus. Ayo. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Wa idza ja'atil tammatul kubra. Kemudian Yauma yatadzakkarul insanu masa. Ayo tuh teh. Udah bagus nih, udah lumayan, udah banyak kemajuan ya. Yauma yatadzakkarul insanu sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Bagus. Kemudian Wa burrijatil Zainya ini dibilang New Zealand, Z-nya waburijatil baik. Waburizat zaitun Zainab. Wabur. Waburizatil jahim. Jahimul limayyaro. Waburrizatil jahimu liman yara. Kemudian Fa'amma man togo.
فأما 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 من طغى. Teh harus takut tuh di belakang ada ombak tuh teh. Di belakang bacanya yang benar. Ayo teh. Fa'ama diulang lagi. Fa'amma man togo. Salam. Fa'amma man togo. Lagi ngajar. Kemudian. Wa asarul hayatad dunya. Wa asaral hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa asaral hayatad dunya. Diulang. Wa Teteh. asaral hayatad dunya. Andaikan tidak ketemu si Teteh seperti apa nasibnya ya. Tapi kalau ketemu Ustadz lain mungkin lebih pinter juga. Alhamdulillah ya Teh. Masya Allah. Kenapa emang Ustadz? Iya, iya banyak kemajuan sekarang. Alhamdulillah Teteh pinter. Kalau nggak ngaji kan nggak pinter ya. Iya. Kalau nggak ngaji nggak pinter. Alhamdulillah Teteh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ketemu di saat yang tepat ya Teh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu yang tiga itu Teteh siapa yang orang mana, itu ada orang mana aja? Di profil Teteh ada bertiga. Itu teman-teman. Ntar diganti deh. Ntar diganti. udah saya screenshot kok, udah disimpan. Oh. Aduh. Teman-teman dari Indo bukan? Aduh si Teteh. Tenawan-nawan. Terus Teh, Fa'inna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'innal jahima. Pendek. Iya, terus. Fa'innal jahima hiyal. Udah tadi benar. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian Teteh. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksain ya Teh. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Gitu Teteh. Jangan maksa. Ayo. Wa amma man khafa maqama rabbi. Jadi pendek berhenti. Rabbi. Pendek. Maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa. Nekan Teh. Nekan Teh, nekan. Final baik. Final. Tunggu sebentar Ustaz, mau minum dulu. Apa-apa sekarang. Fa innal jannata hiyal ma'wa.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Atas. Atas. Ya, diulang lagi deh. 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian Yas'alunaka anis saati ayyana 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 mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian Fima anta min dzikraha. Fima Fima anta min dzikraha. Kemudian Ila rabbika muntahaha. ila rabbika muntahaha. Kemudian Innama anta mundirul mundiru mai may yakhshaha. innama anta mundiru man yakhshaha. Kemudian Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. iya bagus. Lam Lam yalbas yalbasu illa asyiyatan au duhaha. au kayak ibu-ibu yang di Klaten au aglab au duhaha. iya ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Ulang lagi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan au illa asyiyatan nyamber illa asyiyatan au duhaha. Illa asyiyatan au duhaha. Sadaqallahul azim. Bagus, banyak kemajuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, pokoknya ada waktu SMS aja ya. Jangan khawatir. Iya, nanti kalau waktu itu ada tuh siapa yang mau ngaji. Kenapa tuh? Ya pokoknya masuk aja. Iya kalau kan, insya Allah. Sekarang lagi kebetulan TKW mungkin entah lagi sibuk, entah lagi lockdown, entah lagi gimana, jadi agak berkurang gitu ya. Terus saya juga lagi bikin film-film, jadi kadang-kadang kayak tadi nungguin Pak Edi nggak ada. Ustadz. Iya. Kalau kan saya bilang kalau saya ngaji di Indo jam 1. Di Indo jam 1. Ini jam 3. Ini jam 3. Iya, saya tadi nungguin sejam setengah, Ustadz. Iya, saya nungguin Pak Edi nggak ada. Terus tadi malam kan begadang habis bikin film. Di kursi ketiduran sama si Umi. Ayah, ngajar ya. Oh iya, Masya Allah. Makanya Bu Ita nunjuk telepon, hapunten. Itu lagi di dunia lain itu teh lagi kemana melamar. Lagi di dunia maya. Dunia maya mah sekarang itu mah dunia lain, dunia akhirat. Bagus teh, sudah banyak kemajuan. Tolong satu permintaan saya, kalau Teteh sayang sama saya itu bikin tuh sampai
Masya Allah teh sampai jam 2, kadang-kadang jam 3. Capek, lelah. Tapi kalau teteh menyimak apa yang saya buat, itu sebagai ucapan terima kasih. Saya senang sekali. Dan tolong Iya, suka di itu Ustaz. dikritik juga teh apa kurangnya gitu ya. Saran kritiknya. Itu Hmm. Abasa tuh saya sudah bikin 4 bagian. Tapi yang saya kirim di internet di YouTube baru 2 sengaja, 2 dulu, 3-4-nya saya tunda dulu. Udah ada, tinggal ngirim ke YouTube. Tuh, teteh simpen tuh di apa? Di memori atau di handphone di mana itu lumayan insya Allah buat ngajar apa buat minimal kalau ada saudara yang mungkin ya mereka sepertinya sudah bisa baca Quran ternyata belum gitu, ternyata belum tuh ya itu tadi kayak teteh ya kadang-kadang kalau nggak belajar sama gurunya perasaan bener aja gitu. Itu kan Iya. diajarin abasa wa tawalla. Nah kalau nggak bisa kan abasa otala otala gitu kan gitu. Tolong teh Tadinya ini diulang. Ustadz, saya Kenapa? mau kumpulin ya, tapi saya pikir gampang lah, tinggal kan ada ininya. Kalau ini buka aja di YouTube langsung kelihatan gitu. Takutnya penuh Oh kalau iya, oh nyimpen iya 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 gitu. iya, ya bisa juga. Gampang Ah teh kan, teh teh tinggal buka YouTube. teteh sekarang kan gini teh nih, Nah, saya aja apa tuh? beli memori nih, bayangin Hah? segini kecil 500 giga teh, tuh Iya, 500 giga harganya cuma berapa ya? Cuma 300.000 sekarang mahal sih cuman. Ah ini teteh iya. simpan ke sini. Kenapa? Kalau di YouTube kadang-kadang kan nyarinya susah teteh ngurutnya. Karena saya kan Gimana itunya? naona teh. Oh, harus di memori ya. Iya, Caranya gimana tuh? ini nanti sama Ridwan pakai ada apa ya softwarenya itu nih softwarenya ini teh ya. Nih softwarenya ini buat ngedownload nih teh nih saya ajarin nih. Saya kalau yang bagus-bagus pelajaran di internet saya simpen teh. Nih mana ya teh ya? Dami apa gitu teh. Ada. Saya juga bahasa Inggrisnya agak belepotan teh. Tapi ini nih softwarenya kelihatan gak di komputer teh nih? Ini di komputer saya nih. Nih ya saya buka Nggak ada, lagi. Ada nggak komputer saya? nggak ada, Oh nggak nggak ada ada. ya.